twagaruka ngo twakumanyise program nisisimu ka TV West kandi zabashayi ibiri nabo ico umugenyi twamwendo singiraha twino mwami Emmanuel Muhumuza ubuncha person wakatare akaka Central Market akatare kitakakuru agati y'ishubwe cyambarara kandi akwa binji turukwe yamisa munonga w'ibintu byone biturukwenda nabo nk'abanda barukutura hamaze community is a very big community by the way bine mu challenges recently kaiza kuraba munyonko muntu kaho no mwiruma nayibuza shi akatari nkaka gati town kabasa katakura amashanyarazi and the rest of the city had power hat kanto yabuza mwine power station yanyu imukwe so ekundebe vile tumanye ngwima amashanyarazi tumugine ninga so arho ebibakuraba binji abo kuba is a very big community like anywhere else babi ni challenges twakwashira mwami Emma Muhumuza namusi habo kutureba TV West nyenda baramusiyaho abanyambara okukira abashubuzi bita twasigenye mu katare kitu kanda nyenda kubaramusihana na management ya TV West okutureta ogaka kushobora nshonga ezukukira kwata abashubuzi bitu mu katare kitu akarwa gata kambara Central Market. Yes. How is the situation so far katare kemere kata no manye ebe byenyima byona mukamwine mu deceives within ebyona mukabiruga munawo kokukaho noreba ubutebeka ndi manye kintu kigenda kita yes ngoko iyo bari mu programa namazima no bwakwa noreba ninga mukwana marabaho nimukwana murekishane kiri umunda kandi mwaza kureba katare kuye 2022 tukatahamu no murango abireho obusinge abashubuzi nibashubara barumba kore imirimo yabo kandi nko kwanogambe bwano no shanga ebikuchallenge ngo mu community yitu ebinebinte biri inevitable ebitakabasa kugira ngo no makagite ntibasa kwa avoiding konga kuchikwisha chaza nko myanya itukubatuma abantu binji so nkiraka kusparkinga oshana kan Central Market yaba unique konkana no makagito ne bayo azoshanga ngebinte kutushanga abantu binje bari cyo kireta kutangara kwindi konkanya ndakugambira apparently waza kureba katariki Central Market kacurire no buteka nangano awiro bwa challenges buce babunguzagamba nko kutukura mu facing akabashubuzi number 1 yes number 1 nyoye yinkumanyanje kandi andikira yanje because I nagiru yarazinjire yarabashubuzi izinde market nabo amashanyarazi ngakira kubagata amashanyarazi aganyu mu Central Market mukoza sora mukoza generator obwe kubetara mu majuta kanumba muri yo mwiruma when the rest of the city is lighting mbeno ekintu cy'amashanyarazi tinkuma yango ine tokushinda gireho nkabaraga amashonga y'amashanyarazi gwa amashanyarazi gatubona bonisi aga Central Market nko kumukora katariki tukabonire ekintu ekitusigize nko muri mbara mwentamya owayo mbekere kali katari kakaza ho agataho ntumane shonga y'amashanyarazi izo barumwerera kiraho konka one of the big challenge itwina hati neshonga y'amashanyarazi abo kwa noreba nkakizimbe cyo kuba bakitiriye system ya solar aza solar amani ekizimbe cyakiza panels zibe batiro gayanga gakoraho umbwire buke ekizimbe cyarema twagakatwa twahandikira abakama bitu bukanso bija on the ground nankana baruko construction bakora nankane paperwork ayibona banyanga baza kutuhereza nankane standby solar system is strong ejo yayanga so nico mkwano mureba umbwiro bwije if there is any outage around town umeme kasharaho itwite tukora as management of the market is to close the market immediately because akatari kinegetse nyingi hata kakatara hako itukano mushubuza yo customer uja kushubara nitwe nkashanki nkemwe ningi ibinetwe kakashanka katari kacige hati brem yona na shifting agiteka nkai a management ya katari abantu bacinga katari shahi ibiri akatari kana areba hero muneiba udamashanze tagakozereje tigaro aharo kushanga nkati turiyo mu challenge ya yenjura hato bwiro bwenge ntureba umeme netuteganisa munonga satu umeme ke kwane sharawo hazo ushike nkitwa katare twine supportinga umeme bagiyaho twine either on a standby generator ninga twine katare kona twine standby generator we don't have anything I think that is a loophole. Yes. And kachaba munonga na shabanangwa na bakama bitu na iguru na tera ni shabana na hati akancho n'umunisha abana munonga ka government yakabasa fute konka facility nkeje yo kureba gati town without standby generator ite twine umuntu oriyo munanka no muneiba wudu yitu
abandi akatare kariri karyo mwirimo nonora supermarket ne yaka I normally meet ninganya na of course nicho cyatangariza opposite ntaka dini mu muri mukizima a modern market like this. Another thing noreba abashubuzi tubinemo and their friends and we meet and talk nibajya mu inema amafero mu mashanyarazi omu beno system tel kiriyo abo kuba umuntu nakushobora kwakushashura akajuke no kwakwika kuza kwasya no kugakwaho orebera kimufere bw'ikike cyayo we need to twizero management ko batwanjurira ebateriro mu katare kitakasi ko batombekire twashanga system neta naho nanege tuyine ko nageze kubuza omukakano ikanote ko tumembe bakakwereza tokeni abwace cito cyo mu katare mchitwaro bwire because abashubuzi bakabaroyeze ingere issues complaints zabo bajya ngo no chairman mchitwaro bwire kuza kufuna amashanyarazi abwace so twaburize bakamabito batugambira ngo akatare itise kamasho use ko no kushubara so kine system yabo narona no mukushubura na urukubiye that is a proxy ogutinka amanya konka ubona of course no takumanka nayi nahaye wareba so okana umuntu gwacha abantu bagwarenga najya ngo nkwato ngo mushumba nabanande so nico ko noreba nishoshura umeme kuna reginga sitejo kuyayacira sentezo ati ogarko okwata ejorsi nakani message yibakoreza umeme ogarko gisindika omstep power Kampala ejo step Kampala niyo erukwebembera katare ka Central Market step power Uganda niyo company erukwebembera katare ka Central Market then oria asharamaje ati ngwenda kwereza token kamuryamba baza kandi babaza uruhangaye no kushumaza ware so ate bibi bano baza kureba ebintu by'amashanyarazi no kugira ngo ebintu bya government tokabitwara nk'ebintu byawe but for us into ya yiraka kugira ngo ogambire government ekiriya ground akatare ko wano kare mutaka kashanga kariyo mwirima nabasa kuteka maybe there is kind of laxity nko management kibanjishwaza na management ya state na government yes so konga waza kureba enshonge mpango munonga nishonga y'amashanyarazi last week oshimukora birakatare kid washanga turiyo mwirima nyenda kugambira tukamara almost a week akasare bakashazire kuba benorwa ko tagaraka system norgaho notubagarza system nchitera Kampala mbatugambira harwe a global program rumwe agenda ejo program agenda globally ngubakugera ngo ejo aba abintu bitara abintu batire munankana mitazezo mbaba taraza activating bakazigarza system bakaza updating ezo ya blackinga baiza kusharo token yaho tugarkaho so owabenarga wamate arara webyenyaza arara izo business mazi rero izo zimufa remember hatogo mushubuzi wena na yirukangiro wa chairman na yirukangiro wa chairman no shangu ni wagachwa and ekintu nchango ekintu nchango kunka aho kuchitura kunka kinkwenda kusima mu majorezi n'ekintu kimwe nakugira ngo kumkuba muri a working team tumkahendeka obwiro bwinja midst all the storms ebi challenges kuza kubazaba zabatahira hatu washango yineka ho kutera nkesumu umuntu akakurikiza kandi uhura wahwerwa nyenda kusima office ya state town clerk amena nyenda kusima office yiti ya division town clerk no manyito turiyo South division wareba then this is being the main area division turiyo munankani South division yabo konka nyenda kugambira kwiye kintu kibaho numurebo no mwirima numutaho mukatare kitu tukata stami oriyo wa Kampala go wagambo tubita aboha we nayenda kugarzaho system either mushashwere mwamutakwenda badanka mitazona baz blacking bazi ya system then kansetanke kuronde sente zindi ezimuraze kutana komusha yagira ngo akinjectinga over 700 billion now watu bashanga kakansu noza kugira ngo gishabe million nkarshanju abashubuzi babanze batayi then muze mukwayaringa mitaze sikeze umwareta twashanga ekisizo kiza kuboha kizo mu munonga mbara konka town karaka kavugogo kureba stick laka yavuga yaza Kampala ya meetinga abashijabo nyenda kugambira within a period of like 2-3 days ekintu bakashiteko onanka n'umunkora ekintu bakitereza as we talk now hatusigize bakweta road shading konka twenda kwebaza council management ya council abo kwirukanga very fast ekintu bakachikora ki bakachana meya tokubasa kuryama orumeyo mukataromo
tokubasa kuryama siteke rakora RCS tokubasa kuryama abo kubeza inshonga n'inshonga z'abashubuzi washanga ngabashubuza ngaba bashohora ngo ba complaining ngo akatare tikine amashanyarazi kanitwe none wareba ngo hinenke cyabaho so kongano warayice nani ngambira as a working team kwakogere cyaryo cyango cyatera mwacha addressing abantu babirukangira at kandi ufuna mu that kind of relief. Okay, yes yabere mnonga Emma of course turiyo ntweterekana sazo mu kavumuro katari kahare but nanyenda kubuze ki maybe after the break no izagaruka kukiteka tekaho urushobora akakatare ka so modern is at a global market level. yes karmu cameras yes cameras tuzine kandi kantura mukese zo kwiba nebuza cameras zi kanye n'ikindi it looks like kashebe kwa 24/7 operating. yes which mushinga kare nimba ndiyo ndabantu bashobora like akatare kumtindo kati umuntu yaruwiring kuri naguze byenyanja I mean in the middle of the stay with all the security rega tumura ukachi turaryo mkaho muraka Emma Mumuza chairperson wakatare ka Central Market Mbarara nagumuza mutugarukamu ninga shobora imbera ebyo mukataraka. Okay, program ishirisimuka nyine Emma Muhumuza chairperson wa Central Market Mbarara Vincent Mujers nanabuza kintu cya cameras kandi ko kusibubirohurira mu cases zo kwiba izo cameras zikora ninga aho zitakureba umushu bwenu ekitwa katara kekitukasima hono cameras omujunge cyatiromu na cameras technology ne yamani the latest technology yo kumanya eri hansaho kanye ndakugambira mu Mujers ngo abashuma tubakwasere bingi ni manya nk'abashuma nkiga so now you are in the camera uriyo nugama ka cha person. yes umukataro mwe tukuzanira mungu waho nyeye ndakugambira even honest na burizo umuntu mbageza akora attempt yo kwiba konko gwagezaho kwiba nana hati no munaza futahamu nyenda kugamba nati nkugambira abashuma bemerire nka balconies konka nyenda kubagambira ngo ya monitoring na nyasumi yanje ukoreba nindebe kimwe kigenda mu katari technology yitu ino mu ndomo konka nyenda kugambira abingi tubakwasire abingi bari tubakwasire so nyenda kubagambira norati muntu zombiro ibiro bikuru wumushuma hatazwire risho hari yayife konka we nazamu ati nyo na nyumushuma yeze kuntera yibe byanje akayantera umukono kandi namukwata kamera karubara na chairman bamuti kunganye ndakugambira na wowe yakoze riki yakwasirwe so ebi binye ndakugambira mu technology eroho kandi kamerazi abantu abashuma abantu bakwata ikindi cyane ndakushembe nakana amashanyarazi n'ikindi kikuru nani intero muranga government okora birumba kamabitu ngakaso kuba kutiraho imbera zona nyonka benta kushabangu nango nasora bagiteko akasora noreba teri long lasting kugira ngo nebasa kumara ubwire buringwa konka standby generator netakora burizoba kuna kigambe nacyo bajya ngo abashubuzi ngo imutum kaje basa maintenance ngo amashanyarazi gahita mukaga basa konka ngenda kubagamba ikindi kiro once in a while tikikashana ne cyabutosha mwene batitero twansu nakani generator nito tukargabuje mu by'abashubuzi abo manyito mbatekateka nk'ute twagiho ngo mu meme ngo cyamana ndatutahe kare azinyo wenda nanye ndakushobora ko bagara umeme yasharo so konka twakube twine nga standby generator abo tukabenti yamba bashubuza aba kubimenda ko rubwire buringwa wanoje tukaninda baho nkashanga mu kingere kare mazima nyenda kugambira umwami programa ngumbarra Central Market umumbarra yitu agati ya town nte tukoro bwire buringwa ntukora ko gashahemwe zakasheshe kwikashayi naze cyo tutari affected na namashanyarazi ngo yeza batusharaho ninga bakoraje akatari nikigura shahemwe shaha ina obanota wacherewe nangwa mu muntu bantu rwana n'abashubuzi bitu tukabateramo na wifi ku rev government byatkorire tukabateramo na wifi tubakwenda futa internet aso witu abantu namwe nkati nyoni ntekateka nga covid god forbid yahotoka ngabantu barwa no maka
nibenda kwa mukatare abakebera hariya omuntu gwena naindara rero yagambwa cyaba ari wifi yes tumanza ngumenyize nkambiko iyo noza mnobwa konka zaika shayina niza kushohoza konka nimba nirwara nawe nkaje ntisunga kimbukuremo konka bontu byangu turete services near to the people obundi bakenjoyinga services zachi zakatari nko karibaga so ekine shonge nayenda koreka twine shonga y'amashanyarazi yero blood and it can never be worked on a single day konka ekihango no kugira ngo kanse katuyamba yatwereza plumber rukora amizi hagire cyabaho cyone kikwate na mizi omwana oguno bo wamterire gupalamba witu ari on standby ejiblanka habaho ene blockage ayirukanga akora ki afixing age konke kintu cy'amashanyarazi twine omuntu obahire contract orukubasa kurebera abashubuze in case of any eventuality wariyo yes andi kintu kiteko mbarabe hati no ushanga kaka abantu abakutuyamba n'aba step power aba step power twagambira abo kutereza token yabo barakampara so batwereza nk'abantu bari nko mukatare andi ugo umuntu kuzakora service yona na ndo mushashuri kandi waye center mushubuzi oti waza naza kurgen kurgompe transport ati na mangu amwiba umushubuzi narangu ya oriya yamwiba konkuriya nawo wamusimbura kurge yakora ki ahakorga ashika tar contracted na council so no kumushashura iziramugarza yo so ngira council te kwasa kore kintu cyo kutwereza plamba on the standby akamutwereza then ukashanga na rimaki uwamashanyarazi so kintu cyo tuniterera nakana council omuranga kugira ngo batweze umuntu w'amashanyarazi orugumu mukatare because kama mara katare kachirkasya kandi rangati tugirire imbabazi wachireba mushat kwa kushanga nka tine technician orho electrician aro and then akabaho nka god forbid hakagire cyabo ntubati byo mukabi ngatonto twatu no muntu on the ground tubantu manyango we on the safer side ne ekindi ebizunka bashubuza nkomara magwanyo gumwandetera akashishikira izoba numbuga naki twina abantu amateka gakateremba kugira mutino shimukwa napandise kintu cha government tino shimkuba muntu nakora ki naguze kintu cha government konka hina abantu nabatororo kwa bintu buju yes akwato umuntu amureta amutasiya nkayi omukaju amuguza mpangisa nko mukaju akanamanya iteke cy'urukora ki icy'urugamba mukatare hato wanje nabatina gukora ki kurabayo abakamba bamanya ngo it's against the laws of the what of the land tindo kwiciriza kupanyisa akatare facility mukatare ninguguza no let me ask chairman yes ndiyo mukaju kanye namba 20 yes naenda kurugama how do I live you no consider you are next of kin watiro mu register omnaka no file yito utwine ogunu kukadirata hati nakura de kanta hempu muracharo hati uri to wabiro tusigiro mu file hati okora ki bagendo humara otusigirogo konka what happens here umuntu nagenda kwata umuntu yafunokwe babikora panya amukwata muteka nkai amuteka umukaju bakora akasenteke yakambarra akamuhereza bagendo misho kiba byatambaraho waza kuro burendu uri yaka urururu wa chairman ogwara munambingo mukaro ngamhesente zanje mbwenu hati yangera ngo ushohore ngo yafuno we sente nyingi ngunyondigemo iwo shikani konka ebe bintu babikora kakuba nakora ki ati sister wanje namsigo mukaro ati chairman ndwarize ebyo excuses tizikabara ati mbwenu chairman obeno ndeberaho konka tiyagabara to gunichi no mpangisa dene bintu bicheza ku backfiring hati babereta nkai wa chairman kan yo chairman nimba ni basing what the law says the vendor shall not transfer assign subordinate in any way part with his interest in a given facility to a third party without any approval from the urban authority hati wo toine ushoborozi bono boine konki wakwata umuntu wakora ki deni nyenchakere nondo fune that audacity yo kujya tushobora with immediate effect ejimaniza ngo wena rukuza kupangisa mu central market ayetware sembeho yes ninga bogura toine chairman stamp toine nakana kahandiko ka chairman otinyo nagura kaju then next day ushango umuntu nage mkono so aba bantu aba twine no mushango mukoti by the way obwo akwasira umpangisa kamutekamu kuyahereze yamwivictinga uri ngo yayenze umusente za muhire yakwata abantu yacwane gufuri yamne bintu yatwara no way ya parking omunju babariye kubizera gukora ababiya barasigira mabiki bashanga haruma bashije hati abana batere nduri chairman twashange dukayite ehenzere as the management of the market nyoni mbani nya actingira because akatari kine police so kona yeze kwata basigaza bari yo muduka nabatere chwome because nafuna ho futandikira
myenda ndebe how did you arrive here no wabareta so kutwaba kwasere bareta wakozere ki wabapangisa wabapangisa ni wotukumanya mu register nkamukama wachi wakaju ubwo nawe twamukwata twamutera ki twamutere cyo as we talk to you mukode so ezo cases kutwa kuzaavoidinga ukaranga menti yakuherize yetware omuntu waza kuteka nkahi umfacility yawe abo kuba turagambira chairman kandi ko kusiga byatara otinzo wa chairman nyowe nuza kora kuyamba kwanje kwaba kuce abo kuba no bano kora ki ori ayi nobgabe ubu orumu tukurebamo ayi nobgabe so tukuza kuburbaterana nitwa bashu nakabebembeze tukakora ki tukaguma time then ekindi hari hizire homuze omuntu narga hero mazima shangere sande aramuza obuduka bw'omuntu eduka zikingire nariba hegufuru ajare tankamwe amizurizi ataka nakanje nyenda biri Mugabantu kawo chairperson utekoresa mani yes I'm reporting this case. I've already reported this case nyenda no kugitwara bakama banje ba state clerk bakireba omuntu atingiza ngo mwihangwe obo bujo kurebana na za supermarket otaka na kararimbo mushaba rugero kumwiba miliyoni 9 a level 4 A na B miliyoni 36 obushaka kwizerera romura ati banjira ngo atangize ngo chairman ati mbene yanyangu byonde birakwereza byo mikono mirungi ndi chairman wakatare tingo manyatorian wanze ngo chairman ndibona to kandi bavuga atakajya ngo nyono ntakabuza na handi mbeno ubwo numufere no kwa so ubwo no muntu ari mu office and I'm sounding this last warning we are coming for those people because tukabasa kwicheza mutandikira ariyo of course ubwo kongo we yawiro ubwo yawire he rather returns that money as kwatese ndizazo mugarize ninga ayirete ayapologizing konka otherwise ubwo tukabasa kumusparing ubwo ntuteka kufana so abandi no shanga ngo umuryebe challenge z'abashubuze zibakufuna hinamo muzogundi ubwo yazanka yatwarankanye na kitanda murago kansanora nendwara mpango hati ushanga yasiga munko umuntu wakwesiga atobeno ndyo mukaje kanje obeno no nguruso twenda twaje tokumanye baratse discharge murago ubundi nkashanga wagizira kwa ori yakata hamakaje nakakwata aremeramo ati no obashuri ko ndizo takoreka who the rightful owner is wachire so abantu bete muntu bwana nabo hati umuntu atanka claiming so ekumanza chairperson now ngo ndiyaza kurugamo kujangu hini eventuality yabaho areto yaza kusigama mama yes we advise those people okurwara kuri no muntu bwana nindwara nanye niyo norwara so tumutugira otakagizero enshobe wakora kusigama umuntu utakumanya murete chairman naza kugenda konka mbwe naza murago konka timfanye bunda hotoke mbwe nasigaho amazina geye naga bamweta bate esumuneji kwa kugire cyabaho omanyisa ninga excuse me ninga kansara ko kwanije nka exercise kuzakora byamo ya registration nkachi yasanga ko umuntu utakumanya kaduka kambaza kaguruka bakireba hata abantu kantorane behandikisa hata nakanje amimza so I want nyenda kusoundinga the last warning kandi I have not warned once or twice umponingira abantu abashubuza aba kwijo mukatari na masquerading as relatives as friends then in the long run bakatanka gukora ibintu ebhagaro wotine documents za cancels to akwasize then you nonda kwibesa ndemo you rather go away now aka notinga shereka bashubuzi n'umunyine nakugira ngo register yanyu kana gikuretira wotarya fayiro yanje ninkugambira ningi waguzire town kala kata kampani kiraga ebarha akungambira togo umuntu tukamuhereze edukeji ogwa kakora nyontine baraya town kala kunganye nene register twakweze eduka ngo neje tukashanga mu ndijo kakora ibintu bicamire ahanza kugira ngo wawe utikuza kuturaniwe akito ntumanye utwine kai reka atikati kubinge otworekero uri akazaye ukamufunuta so ubu no buyayo burumutaho mukatare kandi atakwatse no mukono gw'amani tukuza kumaraho so enshonga z'abashubuzi ni nyingi ezo kushanga konka apparently ntsima kuyangu tutahamu umamuzurizi you can bear me witness ngo noreba ngo enshonga za central market ngo tutwizere ntuzereta amizi amashanyarazi cameras numureba there has been a great improvement about kanse turikirize kanso yakora nane bwabe no ranka abantu batera umuranga batera nduru ngo nanka ngo mishoro twastama na kanse mishoro yabashubuzi yaje kwatamu hati no rumuntu yagira urukereka yo kushashora mishoro nemitwarebere ati cyamana sente zubuzire ati no bambaza kurwo kwa mwendo kwe ndati mwendo ndabakutera zingaye shana tushabe kanse bakuherebusha bushkwara rimwe mutware ibiri atukoreke
so ebe bintu noreba ngo apparently kufuna noise ku rugomba bashubuzi abo ko bashubuzi baramba kore mu yabo baterire no bitari 100% ntureba out of 100 twine shongage emwe ervere kurusho inagambo kandi naho bwire bwingi inshonga y'amashanyarazi kandi nko kunturinisha abakaza ndukora mu office zite mpango ntukanso mukozere cyone kikumara tari kibatateriro munaka no katari kitaka wakireba yo nahurira mu wifi anyway ndiyo mu bantu abaganyiro mu Katara. Yes, and I'm always proud of what is there obuhereza amazima Katara ko nukarungi so nintega cyangwa bitari kugenda je mwitaga ko samani mingi no otherwise nabaza kwa hebintu bice biratandi kikujumisa abantu kujumisa Katara. And as a leader, of course, I'm proud na kugira ngo rero nogizo kugamba ibintu byo bitandika kwimuka mpora obo fere nebinike bya bitabaze kwatu akari basa kushishana cyakatari. Yes, so mbweno aho twendera tuhirira kwendera ahanshonga ena gambaho rene nyenda kusima noro butaro bwingi ito abantu kuba kwijana ibijango bija ku benchmarking ambara manyito bona ati no takizire mbara urwo butare bwona bona now, what is that unique thing ekiba kwegomba mbara ndiye tuntu kimangu mwina Katare kace kafunze bayirawo aza kafunze konka karungi kabe kace konka kagire ngabara hati to Katare kitu nyonye nakuja ayishoga yobwire nanza nigire kushanga abantu bari mu toilet zitu barumba teza selfie ariko mu toilet washroom nibateze bishani bari bateze bishani kuna benar gabi chenara akorga bice barumba teza bishana nanka selfie kuna benizo mu cyabashije nasanga umuntu hari anaka ayirino traf kari yakutuseseraho nasanga oria kwasara kachebe kana ka juice armunani ayibuza shikana. So look at the market I'm describing ngwa Katare kitu kabonire muno muntu nayibongo ari yo mu toilet agenda na container nanyu. Okay, agagamo Emma tukendera. Yes, nyenda kusima management ya TV West ogumana mutureta tukabasa kugezaho kushobora enshonga z'abashubuzi ezo kwataho munonga abantu biti bagatiye town nke kintu nkiwo myambara orukunda Katare kitu twata wota ihire nke shonga kezo karebe kikuba cyabaho umwemba teka maybe akatare nko kacuzingire kore kutwara Katare konka ntu bataritwe neberi enshonga ya tutahira iri kuba iri yayiguri yitu ningere kutukiza mani konka handi nyenda kubasima as the management of TV West kandi n'abashubuzi nyenda kubagambira mugumize muri mukora ko kumutwera n'umukora remain the sprint itunzaga umuntu bashakira nambwe n'ikiri mu kitutera hasi munonge kitagamba shonga yobwire no kugira ngo mente ya mbere bitongere byona yambe muga yamba bine mukona yamba konka Katare kite Katare ko kombekere konka tiyatera ho mukono guyakwatsa kuteraho ngo kutushakira. We have not benefited from PDM emyoga tabakafuna gaba cyaraba tine nanka sente kana kagurwa mu government akara supporting abashubuzi bakatwigurira Katare batutaskamu konka nyenda kugambira ngo government no muturikiza naka tibegene ikare ntiterra office ya prime minister na minister of local government Akatare akatuhereza umwami witu Rafael Magezi nite turetereye nanka nkabe na program zikezo mu Katare nite abashubuzi bitu bakaganyura barwo mukafuna yabare mno. Thank you so much. Nibamwita Emmanuel Muhumuza chairperson wa Katare ka Central. You can always come back here ugumana ugaruka abwe nshongeze kwa zigendo misho babari kwijana kujwekera abashubuzi bawo kurungi abashubuzi umujwekirwe nikikuru mnonga kandi tubashabira jya kwa Katare ka Karije ku benefit a lot. Twagarukira aha tugumiza muri na TV West program kaburijo simukane kigendo misho twi nabandi baginya gukora taho takaruka. Thank you.